Ngero kuna TMC wa Wandia Bogetos DMK Kyogora nominated ndikithiarira ririo ria kureta county ingia yo Nyambene akiwa mpuru abori na atungiria bangirende barabatio kwithira bakiotana kiri untubo bukarika baina batachia ungi nongelete na kuwa bunge bamero ibabatire nende kurumira kimantu yo kiri oversight na tikuthira bakirumira mantu yegie gwita na kana kinya kutega uritu ngwe bongabana nawe kaiteno ko musiasa Mike Makarina nominate MCA barane ndiba ko wata mbarunga bana kawira mwangaza ndiye kwatibitiria meru buboya akiongela nethirite nindi akiwa na kumakana munoko na MCA barutero Nyambene bagikatha kawira ondi akwithira kinyela kiakari bantere yu Boniface Mongera nachio na kinyethirwa MCs braba kwa rotero katimene mero ntukwena bakugwata mbaru kugano wa kaunti mero kire MC onde Bogetos DMK Kyogora na ugeto echeche bicho ate gwetekanira ontobobo DMK yakerera natwe no gitingono sheka mankura iria otiro shya kinyanira kuga kaunti ni ontobobo mumono ontombomba kuga at this point botiombeka kwa irwale ro kwaliro turwa uga meru na rwakorwa tuge jaruro kwa meru tujya kuonia antoba tuge antoba Nyambene bugenda kawira tuge ga kwendera antoba imenti na turete niwe 2027 no ugatotethia ruru aria rwaro fomu ibaije bobongwa kuga county ni onto botiombeka kimuthingatire DMK na nteto nkorani orore mutongire onto bamothe ne Kontemero bona Mike Makarina na ugito tikirigiria Kontemero no monkethirega no maita jairi Nyambene bete kiuchi kiao ntorogwa kwena process yenene yose inchi county imuthorare minya waka kwawe lakini county kaganwa no te process ere marume to Nairobi ko yere wena nyomba uraka kakwaka inya nyomba ko ira ici ketha no gomba kuona kana ote na mauro to kuona county kenio to chumbura nkorokiejo Makarina na shokete shikore MCs bakumaroterwa Nyambene barabo kalige karone na ndikibanti tontu kwenarwa na bagwata gavana Mwangaza mbaru alakuwa ko ikwendia ntobao lakini mbere MCA banyambene akia murungu akwithira mbeca no itume bukendia tonyo kwe bukendia ranyo go bebuto ya ngoko kawira bararethire bandiki munya barandiko ikira ito tena banyambene thai kinyakara ubonia kanyambene kateciareri Nyambene itora tureire mweri othira meri ile aberete ibwike ngwe no abandika kawira imafia na mbere MCA utike bututethia kwithira no bogara nthe buthetere ngavana bukiwa otebwete ndipite ngavana otebwa mwete takarita mbeza cia KRB na tuganitie twinde mero tote na project cia 5 million mbeza cia rujo the same utuondie te uringithwa na kuthithia u na ndiga gaka ithinja umenya masurwe mbusare kenda tuka kawira no mwega riu kana kenda tutiga kuronwe kumantu kwekiumia rwalero kugana kaunti kibwe kominejiri turiturwishigiria aria bamwe bethiri tubereganaru na bange ja kwangerekano MCs bamwe mona bunge bakwithirwa berutikiria itumi nabyo biri bikwithirwa bigito bya kugania kaunti bamwe bariwa maendeleo ya kedo ya kiongereka nkoro kino tubakugana kwa mbesha aria bange nabo bakwa gavana Mwangaza nethire twikite maendeleo ntere imuna gotiga inge na koiko batere baruterwa Nyambene bete akaunti yao atukira ki utuma tuwa no mwanka kwithire kwina county emiro no mwanka gano Nyambene na tuchoke bange bethire bena imenti na Nyambene county no ntwanto betu ibakwana na nchokeri MP beto nkatho bukeyo choka nyuma barabange bauwa abachoka nyuma nende turawatire ndenda kwira mporo iboya ke kureta indieu na indieu nenja na indieu tokaruta inyambia chieto cia mondo ibarale state house igoro ndi utora umatwere imbi barara iria state house aba utwira ke miru negawe eu tiongo gira to abatomera gwita uga miru batomera nguge kumenya imbi gukurukira mbunge izo amakaunti ni rongairo ambesa cia bagwithia nundu bakwiro state house na ndi barero itwititherwa ushuru abakirio to kwaria kenge naikyo mushemoni osine to Kontemero bona kathuri murungiro tero mawantu konywa mosi amwe na mushemoni first gentleman bona muraga baichu rotero saudimenti ontuko eu inteto inge ya thurita miro kimigambo na nkwenda gwita kwerwa mondero yokore ore kethire gitanguge nonto nkwenda ndina some friends ba kwa mitete ba travel cia kwa cia America nkwenda kinya bomba utetheria korere bamerumia mbesa charity wakire akuthithia omba kwithirwa ge finance kwa
nonto nande nte kwerwa rari iwe gwito ni mawa ni ethira kejete kwaririo ura tukenika bei mutu ura tukenika bei ura finance bill itikuruka na Jumamosi na ukathuria tene maua tweta atongoria na tukaruta maoni yetu tebeja na uo tukoroga na turuga mitwanga bai na rari na anga bai na ya kubirana babati gotho baibira finance bill mwende ithile ariwa tere ndirenda woni gutethia kana yakaraga egembe karaka kiego ikakauwa ndirenda mayani yone mbia ndirenda makandamia yone mbia county itenge mbia bana baba eta yau bakarumwa tobia to kaibe etanga kuruta press conference twina babuge to press conference to mochara ibo korea na bote kwanirwa nke reporter Antosho TV kumaja kengine ngine kine kimushpesha Nairobi mbeta Boniface Mongera.